reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka ba TV Duniani Kote. Nongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye ikitwa updates zidasanzwe utasanga handi, zuje imirongo myinshi cyane, navuga yuko ziriho imirongo itukura cyane. Ku mirongo itukura turaza kwikoza hano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, ariko cyane murabizi neza ko twibanda mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tukabasangiza uko situation ihagaze, ariko tugerageza kubihuza na situation ya FDNB, igisirikare cy'u Burundi, tukamenya uko ibintu bihagaze muri rusange. Bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje guhindura isura, ninkubwira nti ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje guhindura isura ubyumve neza. Nk'ubu biri kuvugwa yuko hari inama yabaye kuri uno munsi saa mu gitondo, saa 4 za mu gitondo, y'ishyaka rya FDD ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB igiye kurebera hamwe uburyo ki rwose mu ruhande rw'ikitwa FDLR ushobora kuba rwahagarika imikoranire hagati y'igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye namwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bakomeje gushinzwa gukenyerera ku mafaranga ava mu ruhande rw'ubufatanye buri hagati y'umutwa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu bitandukanye by'abari hano muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse no ku isi muri rusange. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu bikomeje kugenda bikomereretse kandi bikomeje kugenda binahindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bibaza bati se iherezo ry'ibi bintu riraza kubirihe, bigashoberana cyane ndetse kandi bikanahindura isura muri rusange. Turagaruka kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ndababwiza ukuri ko igihugu cy'u Burundi kiragiraniwe, kirakomerewe. Nk'ubu mu masaha mu gitondo saa 11 mu gace kitwa Kibuye mu mujyi wa Bujumbura humvikanye urusaku rw'amasasu. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwarasanye n'uruhande rw'ikitwa umutwe wa Leta Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu makuru yavuye hagati mu batangazamakuru cyangwa se mu bashinzwe kuba bagira ikintu bitangazaho, bavuze ko ngo ari amabandi akomeje kugenda agaragara mu mujyi wa Bujumbura afite intwaro, ngo yagiye agurishwa na bamwe mu basirikare ngo bitwa yuko ngo arebe discipline, nk'uko ibyo bintu byatangajwe na bamwe mu bari hafi y'igisirikare cya FDNB. Ariko nanone bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo mu gihugu cye, nyuma yuko ibibazo bikomeje kugenda byisukiranya ibibazo birimo ubushomeri, ubukene n'ibindi bitandukanye, biravuga yuko ngo amayeri akomeje kugenda akoresha ngo ari gufata bamwe mu basirikare b'igisirikare cya FDNB akabambika impuzankano za gisivile, kuko nk'ubu urusaku rw'amasasu rwumvikanye. Biravuga yuko abaturage batuye muri quartier ya Kibuye babonye abasirikare birukankana abitwa ngo ni amabandi, abo leta y'u Burundi yise ngo ni amabandi cyangwa b'igisirikare cy'u Burundi bise ngo ni amabandi, ngo bambaye imyenda ya gipolisi icuyutse, nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ibyo turabyinjiramo tubijyane neza n'ibiri kuvugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hari abantu ashobora kuba yagize gute, yataye muri yombi. Ku munsi w'ejo nari ndi kubabwira abadede bagera kuri 3, nubwo nababwiye amazina yabo, ariko amwe muri yo nanayazanye ndaza kuyagaruka mbabwire ati se abo ba SNDD, abo ba members ba SNDD FDD batawe muri yombi ku munsi w'ejo baje baziraga iki? Biyongera ku muyobozi wari wungirije umuyobozi mukuru w'intara ya Makamba, bivuga yuko yatawe muri yombi ashinza kugambanira ishyaka rya SNDD FDD. Ibyo turabyinjiramo neza tumenye uko bihagaze. Turagaruka mu yandi makuru mu gihugu cy'u Burundi, aho biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko hari imihanda yo mu mujyi wa Bujumbura igiye gufungwa, cyane cyane nimwe mu mihanda yegeranye na pozisiyo y'umuhanda Uvira Bukavu
uva ahitwa Gatumba mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika uwerekeza Bujumbura. Ibi biri guterwa n'iki? Leta y'igihugu cy'u Burundi iri gukeka cyangwa iri gutekereza yuko mu gihe ngo haba hakomeje kuba zimwe muri muvuma z'abaturage bava muri Uvira berekeza mu Burundi, ngo biraza guteza ikibazo gikomeye cyane, ngo igihugu cy'u Burundi gishobora kwinjirirwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, kandi koko watekereza wabona uburyo ishusho fatizo y'uburyo situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Nkakubwiza ukuri ko ibi bintu bitari buze koroha ndetse kandi biri buze no guhindura isura ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana. Aka kanya turi no kuvugana biravugwa mu yandi makuru turi buze kugarukaho yuko hari deployment zidasanzwe zakozwe n'igisirikare cya FDNB ndetse n'umutwe wa FDLR basanzwe batoreza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku bufatanye bukomeye na Perezida Tshisekedi Chilombo. Ibi ngibi binavugwa yuko bikomeje kuba ihurizo, kuko ngo nyuma y'amasezerano yabaye hagati y'umutwe wa hagati ya Alliance Fleuve Congo ba M23 agamije kurebera hamwe uburyo ki ashobora kuhaboneka ituze cyangwa umutekano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ngo mu byo Alliance Fleuve Congo yasabye icyitwa leta Kinshasa harimo yuko ngo igaragaza by'ukuri aba FDLR ishobora kuba icumbikiye ku butaka bwayo, ndetse kandi ikanagaragaza n'imibare ya bamwe mu ba FDLR n'abasirikare ba FARDC bajyanwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko hari bamwe mu bayobozi bo mu miryango mpuzamahanga bandikiye witwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamubaza ndetse kandi banamwihanangiriza ku bikorwa bidasanzwe akomeje kugenda akora, by'umwihariko ibikorwa byiganjemo gukorana n'uyu mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994. Ibi bikomeje no guteza ikibazo, ndabisubira mu makuru cumi bitari imwe, bikomeje no guteza ikibazo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko nk'ubu Perezida Evariste Ndayishimiye aracyashinzwe yuko inyungu ziri kuva muri FDLR, inyungu ziri kuva muri umutwe wa FDLR, inyinshi muri zo ariwe zigirira umumaro n'inshuti ze z'akadasohoka ndetse n'imiryango ye. Ibi byabaye nyuma yuko muri ino minsi hakozwe ngo icyitwa ubushakashatsi, bakaza gusanga Perezida Evariste Ndayishimiye hari amahoteli n'akatari amahoteli, hari ibikorwa amabizinesi n'akatari amabizinesi yubatse mu bihugu by'amahanga, cyane cyane nk'igihugu cy'Ububiligi, cyane cyane nk'igihugu cy'Ubufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta hantu na hamwe uno mugabo adafite ibikorwa, kandi bikavuga yuko ngo uko umunsi ugenda wiyongera ubukungu bw'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye bukomeje kugenda bwiyongera ndetse n'imiryango ye hafi. Ngo kandi nyamara uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeje kugaragaza yuko ngo afitiye urukundo igihugu cye, ariko benshi mu barebera hafi ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora bari kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu cye ari kucyororeka. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari ubushakashatsi bwakozwe ndetse kandi hari raporo yasohotse igaragaza yuko bamwe mu ba FDLR, nyuma yuko FDLR zimwe na zimwe zagiye zifatirwa ku butaka bwa Kongo zifashwe n'umutwe wa M23 zikoherezwa mu Rwanda, benshi muri bo mu bafite imyaka 30 kumanura, kuko murabizi yuko n'abana bato n'abadafite imyaka 15 na 14 mu gihe mubabona ba 13 baba FDLR ko Tshisekedi Chilombo abifashisha. Biravuga kandi biremezwa yuko nibuze rero aba FDLR bafite ku myaka 30 kumanura hasi. Abenshi muri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwitwa Tshisekedi Chilombo, nyamuneka igisirikare cya FARDC bafashe umwanzuro yuko abitwaga ba Bizimana, abitwaga ba Habimana, abitwa ba Bikorimana n'andi mazina nkayo, bafashe umwanzuro yuko ngabo bose muri FARDC bagiye guhindurirwa amazina
bakitwa ba Chiko Chitambwe, amazina nk'ayo ngo Chiko Chitambwe niwe nyinaze urugero, bakitwa ba Kirimwami, bakitwa amazina nk'ayo yo kujijisha kugira ngo ino miryango mpuzamahanga nijya gukora ubushakashatsi cyangwa se na raporo zisohorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore yuko nubwo ibingibi nubwo tunabivuga raporo nyinshi zagiye zisohoka zagiye zigaragara yuko zibogama cyane, zikabogamira ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe n'inyungu zino miryango mpuzamahanga ikora raporo cyangwa se n'aba bashinzwe gukora izo raporo, kuko akenshi n'ubundi usanga izi raporo ziza zigamije kubogamira bamwe kugira ngo zipushinge bamwe kubona zibapushinge kubona inyungu, ariko nanone ukuri kuzwe. Ngira ngo raporo nyinshi mwagiye muzibona za Human Rights zagiye zigaragaza yuko ngo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ngo bagiye barasira ngo abaturage ngo za Rushuru, mwagiye mubona raporo nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza yuko M23 ngo 90% ngo ifite abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bafasha uyu mutwe wa M23. Mwagiye mubona raporo zigaragaza yuko leta y'igihugu cy'u Rwanda ngo ishyigikiye Alliance Fleuve Congo ba M23. Izo ni raporo rero zigamije kugaragaza yuko uruhande rumwe ari urutagatifu cyangwa se uruhande rumwe rudafite uruhare mu bibazo biri kugaragara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko bikavugwa byemezwa yuko izi raporo kenshi zikorwa haba hagamije abazikora baba bagamije gutagetinga kugera ku nyungu zabo zihariye bitewe n'ukuntu ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara, kandi ni ibintu biri umuntu wese ashobora kuba yabona cyangwa se ashobora kuba yatekereza akabona yuko ari ibintu bigoranye cyane. Ubwo rero tuvuye kuri icyo kintu ngira ngo abasirikare ba FARDC izo za FDLR biravuga yuko nibuza abasirikare bagera kuri 380 ku munsi w'ejo mu gisirikare cya FARDC habayeho umuhango wuko hagomba kureba buryo ki ngo abo basirikare ba FDLR bagomba guhindurirwa amazina, hiyongera ku bandi barenga ibihumbi n'ibihumbi bagiye bahindurirwa amazina, bitwa ba Habimana, ba Bizimana n'andi mazina nkayo, bakitwa amazina y'amakongore kugira ngo leta ya Kinshasa ikomeje gukingira ikibaba uyu mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994, dore yuko Kisekedi Shirombo we ajya avuga yuko rwose ngo uyu mutwe azanawufasha gutera igihugu cy'u Rwanda ngo ugakuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa perezida, ugakuraho ubuyobozi bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame. Nyamuneka benshi bavuze yuko ibi bintu bisa naho rwose ngo ari ukwikirigita tugaseka cyangwa se kurota inzozi zitazabimamo, ariko ntawe wamenya Kisekedi Shirombo rwose buriya bamwe bajya bamwita rwose ko ari umukomediye ndetse n'inshuti ye magara Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi nubwo ibyo byose biri gukorwa icyitwa deployment zakashije umurego, umusozi witwa Kawezi muri Uvira, umusozi witwa Kawezi muri Uvira, mbisubiremo, abasirikare ba FDNB babarunze, abasirikare ba FDNB bakomeje. Mu minsi ishize hari ikinyamakuru nabonye cyandika kivuga ngo nibuza Uvira ngo ashobora kuba hari abasirikare ngo bagera ngo ku bihumbi ngo 10. Nyuma y'icyo gihe ngiye nibonera ubwo bushakashatsi wenda bwakozwe n'icyo kinyamakuru, kuko hano kuri TV Dunani Kote twebwe amakuru tuba dufite ni yandi indani ya ndani utasanga hano. Ubu biravuga yuko nibuza Uvira yonyine ishobora kuba ifite abasirikare 16,500 b'abarundi, ariko si abarundi gusa, kuko murabizi neza yuko nyuma y'uko imirwano yakaze muri Kivu ya ruguru muri teritwari ya Masisi, abarundi bagakubitirwa muri operasiyo za Kiegoma, nyuma y'uko imirwano yakaze mu misozi yo muri Nyiragongo cyane cyane mu mujyi wa Goma, abarundi bagakubitirwa za Rusayo, bagakubitirwa za Mugunga, bakamanuka Kibunamo amaguru bava Goma berekeza Bukavu. Murabizi neza yuko Perezida Kisekedi Shirombo na Perezida Evariste Ndayishimiye bahise bafata umwanzuro wo gukorana n'ino FDLR mu buryo bweruye, nubwo n'ubundi hari hasanzwe hari ubufatanye buri hagati ya FDLR n'igisirikare cya FARDC cyangwa FDNB, ariko ubu biravugwa nibuza yuko aba FDLR batari hasi mu 665 bari ku butaka bw'u Burundi bari gutozwa n'ingabo za FDNB cyangwa se abasirikare ba FDNB. Bikavuga yuko mu basirikare barenga 15,000 bamaze gushyitswa muri Uvira.
nibuze abasirikare batari hasi y'ibihumbi 4 biravuga yuko ari aba FDLR, kuko ngo FDLR bayihaye amahirwe ya nyuma. Barayibwira bati babakubitiye za Bihambwe ibirindiro byanyu barabisenya, babakubitira Rubaya amabuye y'agaciro mwarindaga barayabambura, babakubitira Rubero Ayimbongo barahabakura babakura Kamandi aho mwajyaga mucukura amabuye y'agaciro, babakura Rushuru mu misozi ya za Tongo, babakura za Kiwanja, babambutsa imisozi myinshi. Aba FDLR FARDC cyangwa leta ya Kinshasa amahirwe yabasigiye yarababwiye iti mu gihe Uvira, mu gihe imisozi ya Minembwe yose ifashwe na MRDP twirwaneho, mu gihe imisozi ikontrowe na Alliance Fleuve Congo igakontororwa na M23, ikizaba gisigaye nk'uko imwe mu miryango mpuzamahanga, nk'uko bimwe mu bihugu bikomeje kudusaba yuko tubatanga, tuzabatanga ati kuko nta kindi gisubizo kizaba gisigaye. Birumvikana yuko ariyo mpamvu uri kumva ngo umusozi witwa Karemberembe umaze iminsi uberaho imirwano ikomeye. Iyi operasiyo ariko nayo turayinjiramo, ni imirwano yabereye ahitwa Karemberembe, ni imirwano yari igamije kuzamuka muri iriya misozi. Aba FDLR bari bamaze iminsi badeployingwa ahitwa za Kirungu, Shenge, Gomba, Kitara muri Uvira, bazanwa za Kavimvira n'abasirikare ba FDNB, abandi babutswa amato biyambara imyenda ya gisivile. Amafoto n'amavideo tujya tuyabona, jya babwira nti niba utari muri groupe yanjye ufite ikibazo jya wandika nimero 078 58 70, ubundi amakuru yimbitse kandi yeruye ashingiye kuba byabereye ndani ya ndana kugereho. Twihuse cyane rero, ubwo operasiyo yabereye ahitwa Karemberembe tuyinjiremo. Ni operasiyo yakozwe n'abasirikare ba FDNB bafatanyije n'abasirikare ba FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni ya misada yari imaze iminsi iva muri Uvira bamanuka ku muhanda Route Nationale 5 uva za Kavimvira umanuka hitwa za Useni werekeza za Baraka. Bikavugwa yuko ibi FARDC na FDNB na FDLR babikoze nyuma yo kumenya yuko uyu mutwe ukiri kudeployinga abasirikare muri ya misozi ya za Kamanyora, abasirikare bagamije gufunga ino mihanda ya za Sange ndetse na Remera, ino misozi yegereye za Runingo ndetse n'ahitwa za Kawenzi na za Kiriba. Ini operasiyo bimaze iminsi bivugwa yuko imaze iminsi itegurwa mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho n'uruhande rw'umutwe n'azasarangwe, kuko murabizi yuko iriya misozi ya Zanzibira yegereye za Warungu, iriya misozi ya za Mwenga hariya mu birembo bya Mwenga, za Kagogo na za mu bice byose byegereye Mwenga. M23 ngo yari imaze iminsi ikura izana abasirikare bazana mu birembo bya Mwenga ibamanura iberekeza muri pozisiyo zegereye ahitwa za Karemberembe. FARDC ku basirikare yari ifite za Useni, abenshi muri bo biganjemo FDNB, bivuga yuko iyo operasiyo yakozwe n'abasirikare 1001 ba FARDC yiganjemo abahibu Special Force na Anaconda n'aba Eagles. Bikavuga yuko n'aba FDLR baragahishi bamanutse bava ahitwa Useni berekeza ahitwa Baraka, bagera Fizi ahitwa Karemberembe, baje gusanga ngo uruhande rw'umutwe za Sarambwe bamaze kugera ahitwa Kigogo muri Minembwe mu misozi yegereye Fizi. Mana yanjye ngo ibyaje kuba ku basirikare b'Abarundi ngo babakubise ku buryo Abarundi amahirwe bari basigaranye ngo abenshi muri bo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano zabo birukanyira mu bice byegereye hariya mu biro yegereye hariya za Karemberembe ndetse ndani ya ndani muri Fizi. Dore yuko binavuga yuko ngo kandi ku nshuro ya gatatu abasirikare b'Abarundi bongeye gushinzwa kugambana abasirikare ba FARDC, ngo kuko uburyo uyu mutwe wari watangatanze aba basirikare ba FARDC n'abasirikare ba FDNB byagaragaye yuko ngo iyi operasiyo yari irimo akagambane gakomeye. Nyamuneka ibintu bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi kikiri guta muri yombi bamwe mu basirikare bakekwa yuko bafite imiryango
irimo abaturage bahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibibazo byinshi bitandukanye byabaye mu gihugu cy'u Burundi byiganjemo amacakubiri y'ivanguramo. Biravugwa yuko kuri uno munsi abasirikare bagera kuri 31 bandi mu ruhande rwa FDNB batawe muri yombi bashinzwe kugambanira FDNB. Bikavuga yuko ariko ibi byose bikorwa ku ruhande rwa FDNB hagendewe kw'ivanguramoko cyane ryayogoje igihugu cy'u Burundi, kuko mu gihugu cy'u Burundi kuvuga ngo ubwoko umuhutu umututsi cyangwa umutwa ntabwo ari ibintu bidasanzwe, kuko mujya bibona yuko n'abahagarariye ishyaka rya FDN na Pruta rya FDD bajya bavuga bati muri parliamenti bano bahagarariye abatwa, bano bahagarariye abahutu, bano bahagarariye abatutsi. Ibyo rero ni ibibazo bivugwa yuko Red Tabara nyuma yo kubona yuko ibintu byose n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi birimo akajagari n'akavuyo kari kuzana n'utwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikomeje guhindura isura, bikomeje kugenda bikomera cyane. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye rimwe na rimwe, ubwo tugarutse inyuma gato yamwumvisha ibyabereye za Kibuye urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu mujyi wa Bujumbura, ngari kwambika impuzankano za gisivile bamwe mu basirikare be bakarasana n'abasirikare bagenzi babo. Ibi byose biri gukorwa ku bwabo bukomeye uwitwa Evariste Ndayishimiye afitiye mbisubiremo umutwe wa Red Tabara avuga yuko ngo binashoboka cyane ko ushobora kuzafashwa na M23 bakajya gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bagereranya yuko ari ubutegetsi bwenda kumera n'ubwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Dino ntabwo byoroshye. Ubwo tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ikindi gihari navuga tunyuramo twirukanka amasaha bahuje umwambi tuba tugomba kubicamo twirukanka, ni deployment mu misozi ya Masisi ahitwa Bugembwe na Busangara, ku muhanda uva za Draga ndetse na za Marene uzamuka Bugembwe na Busangara ugana za Kirorirwe. Birumvikana ko ari pozisiyo yerekeza mu byerekezo byo muri za Kishanga ndetse na za mu byerekezo byerekeza Kishanga. Birumvikana ko ari mu nzira igana za Warikare.